Ah lah. Oh anjir, oh gel. Bocoran halus. Gede di ikan mas. Ngawa angkat juga. Cek aja lah. Oh anjir, oh gel atuh iku. Mantap itu nama. Kurang luhur jeung na bos ya eutik. Wah, tuh dong so para patko. Mantap. Yuk. Bocoran lagi. Bos, ayo padotan bos. Wah anjir, pilihan bener Mantap bos. Pakai senon bos. Emasnya gede. Yo bos, capek kan menjatkeun juga nama. Mana ningali Pak? Oh nye, mantap lah di Geboy. Pastinya. Lihat dong teh. Ini banyak. Gede di ikan mas. Aduh.
luhur teh. Wah mantap teh lah, ikannya masnya badak. Sip lah. Sip. Ada aja signal. Cek koja wa, cek koja angkatin wa, ayan tuh. Be, angkat be. Ya lumayan lah 3 boy. Tah naikkan di tah. Angkat wa, angkat wa. Nah, ini 3 boy. Wah, yan wa. Hahaha, mantap dah. Pengabuy.